Garda Revolusi Islam Iran kembali merilis serangan rudal ke Israel yang diklaim sebagai bagian dari gelombang ke-29 operasi True Promise 4. Iran menembakkan rudal pertamanya ke arah Israel setelah pengangkatan pemimpin tertinggi baru Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Namun, belum dirincikan kota mana saja yang menjadi sasaran rudal. Serangan ini dipandang sebagai deklarasi Iran tetap bertekad melawan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik ini. Ini adalah visual lain dari serangan Israel ke lokasi penyimpanan minyak Iran. Militer Israel mengklaim telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan Angkatan Bersenjata Iran sebagai bahan bakar peluncuran rudal. Serangkaian ini menewaskan 4 orang. Asap hitam tebal terus mengepul dari depot dan kilang minyak Shahran di Teheran setelah serangan Israel menghantam lokasi tersebut pada Sabtu malam. Rekaman video menunjukkan truk-truk yang hangus terbakar dan kendaraan lain yang rusak di lokasi kejadian. Sementara para pekerja masih memeriksa dampak dari serangan tersebut. Kementerian Perminyakan Iran menyebut 3 depot minyak di daerah Kohat, Shahran, dan Karaj diserang oleh pesawat tempur Israel. Sementara itu, ibu kota Iran, Teheran, diselimuti awan gelap beracun setelah Israel menyerang sejumlah depot dan kilang minyak di kawasan tersebut. Asap pekat dari kebakaran kemudian bercampur dengan hujan, memicu fenomena yang disebut sebagai hujan hitam dalam radius puluhan kilometer dari lokasi kebakaran. Warga dilaporkan mengalami kesulitan bernafas, sedangkan hujan hitam mengotori berbagai benda. Palang Merah Iran memperingatkan warga bahwa hujan bisa sangat berbahaya dan asam, bahkan bisa menimbulkan luka bakar kimia pada kulit dan kerusakan serius pada paru-paru. Warga di Tel Aviv, Israel terlihat menuju tempat perlindungan selama bunyi sirine terbaru di Tel Aviv pada hari Minggu yang disertai dengan ledakan. Terlihat di langit saat rudal dicegat. Teheran membalas serangan terhadap aset Israel di wilayah tersebut. Dengan ledakan dilaporkan di negara-negara di seluruh Teluk. Militer Israel mengklaim telah menyerang markas besar Angkatan Udara Garda Revolusi Iran di Teheran pada hari Minggu lalu. Israel menyatakan ini jadi salah satu serangan terhadap 140 target menggunakan lebih dari 900 amunisi di Iran selama hari Minggu. תקיפה עוצמתית השמדנו את מטה חיל האוויר של משמרות המהפכה. מתוך המטה שהושמד, המשטר ניהל את ירי הטילים והכטב"מים לעבר עורף מדינת ישראל ומדינות האזור. מהמטה בו הוא מצולם, הוא ניהל והוביל הוצאת מדווה טרור. תקפנו את המטה והשמדנו אותו. Kepala Staf Militer Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir memperingatkan bahwa perang melawan Iran akan memakan waktu lama. Peringatan itu disampaikan dalam pertemuan Komando Pertahanan Dalam Negeri pada hari Minggu lalu. Ia meminta pasukan militer Israel tekun dan sabar menghadapi perang melawan Iran. Eyal Zamir mengklaim Angkatan Laut Israel telah menewaskan 5 komandan tinggi Korps Garda Revolusi Iran. Israel memastikan tidak ada tempat aman bagi Iran di Timur Tengah maupun tempat lainnya. ישראל נמצאת כבר שנתיים במצב של חירום מתמשך. אנחנו צריכים בעיקר כרגע לגלות התמדה ואורך רוח. זה ייקח עוד זמן רב, לזה אתם צריכים להיות מוכנים. וכמה זמן שזה ייקח? זה ייקח שום מקום בטוח
לשלוחות הרשע האיראני בשום מקום במזרח התיכון, לא בביירות ולא בשום מקום אחר. Korps Garda Revolusi Iran bilang mereka siap untuk setidaknya perang skala penuh intensitas tinggi selama 6 bulan dengan kecepatan saat ini. Iran klaim rudal yang telah digunakan sejauh ini sebagian besar termasuk generasi pertama dan kedua diproduksi tahun 2012. Dan Iran bahkan belum menggunakan rudal yang telah diproduksi selama 10 tahun terakhir yang telah meningkat beberapa kali lipat. در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. Sementara itu, serangan udara terus digencarkan Israel ke wilayah pinggiran selatan Beirut, Lebanon hingga Senin siang waktu setempat. Dalam serangan ini, Israel juga memerintahkan semua warga di daerah padat penduduk untuk mengungsi. Serangan udara ini merupakan serangan terbaru sejak konflik terakhir antara Israel dan Hizbullah dimulai kembali pada awal Maret. Target destroy.